Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Dem baş gudarên ezîz. Di beşa pêncemîn a derkenarê de ez li ser ferhengên Kurdî kurmancî bisekinim û hewl bidim dîmenekî giştî yên ferhengê Kurdî derxim. Berî her tiştî ez dixwazim gudarên me bizanibin ku armanca min ne ew ku ez behsa hemû xebatên ferhengî bikim. Îdayeke min a wiha tune ye. Zanîna min jî têra vê yekê nake ji xwe. Giştî ez dixwazim behsa dîrokçeya ferhengên kurmancî bikim û li gorî xwe çend hebên bikêrhatî pêşniyar bikim. Berî em dest pê bikin ez vê jî bêjim, ev beşa me dê bi ferhengên zaravayê Kurdiya kurmancî sînordar be. Eger min hin nav û hin berhem ji bîr kiribin, ji niha ve dibêjim, hêvî dikim hûn li min negirin. Cara ewil 10-12 sal berê min ferhengeke bi Kurdî kirî, ferhengokeke destan bû yanî yeke biçûk bû. Min ji neçemeyê standibû, neçeme wê demê li ser îstîklalê li hember Oda Kuleyê bû. Tev wê ferhengoka biçûk min pirtûkeke rêzmanê jî kirîbû, rêzmana Kurdî ya Celadet Elî Bedirxan û Roger Lescott bi hev re amade kiribûn. Ez nabêjim min ferhengek yan jî kitêbek kirî û jiyana min guherî, lê îro roj dema wê demê bi bîr tînim, ferq dikim ku bandora wan her du berheman li nivîsîn û xwendina min a Kurdî çêbûye. Belkî jî hinekî van her du berheman berê min dabe Kurdî û lîteratûra Kurdî, deryaya xwendin û nivîsîna bi Kurdî. Wê demê herî zêde ferheng dihatin firotin û ez bawerim hêjî wisa ye. Lewra weşanger û pirtûkfiroş diyar dikin ku zêdetir berhemên rêzimanê û ferheng eleqa dibînin. 10 sal berê jî wilo bû îro jî. Lewma jî me xwast ev beş li ser ferhengan bê. Me got yekem ferhenga xwe 12 sal berê kirî û me besta min ew bû ku ez Kurdiya xwe ya nivîskî bi pêş de bibim û min derfetî bixwînim û heta binivîsim jî. û hasilî kelam îro bû nesîb ku ez behsa çendîn ferhengên Kurdî bikim. Lewma jî gelekî kêfxweşim ji vê yekê. Vêca em binerin bê yekem ferhenga Kurdî kengî hatiye amadekirin. Niha di kîjan waran de ferheng hatine amadekirin? Bi kîjan zimanan ferhengê Kurdî hene? û di kîjan waran de hewcedarî bi ferhengên nû heye? Bersiva van hemû pirsan û agahiyên zêdetir di podcasta me de ne. Ferheng çi ye? Qasta me ji ferhengê çi ye? Ferheng bi wateya xwe ya giştî bêjename, peyvname, pirtûka bêjeyan, biwêjname. Bi erebî qamûs, bi tirkî sözlük, bi îngilîzî dictionary. Ferheng yanî berhema ku peyv tê de bi awayekî alfabetîk hatine rêzkirin û şîrovekirin. Zimannas û ferhengsaz Zana Farqînî di pêşgotina ferhenga Kurdî Tirkî de li ser ferhengê van tiştan dibêje. Ziman nasnameya neteweyan e. Berî her tiştî netewe bi zimanê xwe tên naskirin, ango zimana ya ku neteweyekê ji neteweyên din cuda dike. Heyîna gotin û peyvên neteweyekê gencîneya wî ya zimên e. Ferheng îfadeya vê gencîneyê ye. Duwarên gotin, nivîs, werger û afirandinê de kengî em diteqinin, bêgotin û bêmecal dimînin, yekser em berê xwe din ferhengê û peyvên heyî bi bîr tînin yan jî peyvên nû hîn dibin û ferhenga xwe berfirehtir dikin. Nivîskar û lêkolîner Jan Dost di destpêka ferhenga Kurdistanî de wiha behsa ferhengan û giringiya xebatên ferhengî dike. Ferheng ew berhemin ku rêjeya maldariya zimanekî li ber destê mirovan radixînin. Ew weke leha peyvên li ber mirin û ondabûnê ne. Her wiha peyvên ku zimanzan dikarin li ser bixebitin û termên nû ji wan çêkin diparêze. Zimanzan dikarin bi vekolîna di ferhengan de zanistên formolojiya zimanekî, semantîk, fonolojî û fonetîka zimanekî bi pêş de bibin. Ferheng dikare peyvên nû ji bîrbûyî careke din vejîne û bi giyan bike. Ferheng û ferhengsazî di mêjûya miletan de nîşana zindîbûna her miletekî ye. Nîşana istiqrar û rûniştina civakê ye jî. û berî her tiştî medeniyet e. Ferhenga pêşîn a Kurdî ku em pê dizanin bi destê kurdologê Îtalî Maurizio Garzoni hatiye amadekirin. Garzoni her wisa kurdologê pêşîn e ku li ser rêzmana Kurdî xebitiye û berhema xwe sala 1787 de li bajarê Romayê bi navê Rêzman û Ferhenga Zimanê Kurdî çap kiriye. Di vê kitêbê de beşa ferhengê di 120 rûpele û 4600 bêjetê de cî girtine. Kurdolog Alexander Caba yê bi eslê xwe Polonî, ferhengeke Kurdî Fransî amade kiriye, zanaya Alman Ferdinand Justî li ser vê ferhengê xebitiye û îd sala 1879 de li Petersburgê çap kiriye. Tê de bi qasî 15,000 peyv ango bêjeyan cî girtiye. Zimanzanê Kurd Tevfik Vehbî û kurdologê İngilîz Edmonds
به هفره فرهنگا انگلیزی و کردی آماده کرنه و سال 1907 ده چاپ کرنه. دیسا کردولوگا کی امریکی پروفسور ارنست ماکوریس لسر دوکا کردیا سلیمانیه فرهنگا کردی و انگلیزی چکریه. کردولوگا فرانسی جویس بلاوجی بناوی فرهنگا کردی فرانسی انگلیزی بسه زمانان فرهنگک چاپ کریه. فرهنگا یکم کردی و عربی فرهنگا حمیدیه. ناوی وی اورجینال الهدیة الحميدية في اللغة الكردية يعني زمان كردي ديارية حميدي. فرهنگ حمیدی جالیه یوسف دیادین پاشا الخالدی و دست سال 19 هاتیه نویسین و سال 1892 ده جار اول استانبول چاپویه. یوسف دیادین پاشا عربکیش فلسطینی بو و الهرم کردان لموت کیا بتلی سیمین حاکم کی دولت عثمانی خبتی بو. فرهنگ حمیدی ده اساس خود کردی عربیه دانره و عرب بو لکردستان دمک درج ما بو و پیوستیا فرهنگ کب وی آوایی دیت بو. تاوی پیش گوتنه که دبشن عولیین فرهنگ ده هن طیبتمندین رزمانا کردی جهنه. فرهنگ ده هن بشن هلبستی و پخشانی جهنه. فرهنگ ده جبلی بیجیان بدهان ناوین گندین کردان این لبدیسه جزیره بوتان و باطمانه و هر وکیدی جهنه. هر وها ناوی گلک پیشیان آلاو و آمورین کو گریدای وان پیشیانن و هر وها ناوی گلک خوارن دار گل و گیا و تشتین کو دوی ام کردیا وان هین ببنجی دوی فرهنگ ده هنه. بو نمونه د فرهنگ داش بو باطمان دبیجه باطمان گندکی بشیریه پرک خوشک و مزن لرخویه. بالکش ایرو باطمان باجاره کی کول گوری دانین سازیا آمارین ترکیه توی که نفوس اوی زیدتر جه 610,000 و 680 نفوس اویل ناوند باجر دیجی. و بشیریا کو بره باطمان گندکی وی بو نهابویا یک جنافچین باطمانه آنگو بسر باطمانه وحاتیه گریدان. یک جخبات اندنین پیشنجی فرهنگا کردستانی یا کردی فارسیه. فرهنگا علی اکبر کردستانی 105 سال بره جکردین روجلات رهاتی آماده کرن کوجبو لیکولینرین کرد، کردولوگان، زمانزانان و هر کسی که بخوازه فرهنگا خویا کردی فرهتر بکه و دولمنتر بکه گلکی پیوسته. لگوری آمادگاری کتاب جان دوست اف فرهنگ یکمین فرهنگ کو کردان چکریه. دوست بیجه اف فرهنگ یکمین فرهنگ کو کردکی لسر بنگه که زانستی پشتی خواسپاردنا فرهنگین دن آماده کریه. وید 20-25 رو پلین فرهنگ ده بحثا کوک و نجادا گلی کرد دانسینا سینورین کردستانی طایفین کرد و مذهب و اولاوان کریه. علی اکبر کردستانی پیوین ده فرهنگ خود لگوری سیستما الفابه عربی ریس کرنه لی چاپا ویا کردی ده بیجه با الفابه کردی هاتنه ریس کرن. تاوی واطیا پیوان نمونج احمد خانی و ملای جزیری هاتنه نشاندان و بیجه نوا هفوک ده وکی نمونه هاتنه بکرانین. گیوی مکریانی سال 1905 دل هرما کردستان بناوی رهبر فرهنگ که عربی کردی درخستیه. سال 1909 ده لهرما کردستان بتیپن آرامی و سال 2010 ده جیج آلیه انستوتیا کردیا آمده و بتیپن لاتینی جاردن هاتیه چاپ کرن. ده فرهنگا مکریانی ده نزدیک 65,000 پیوان کردی هنه و چافکانی آوان پیوان لکلک آوان هاتنه نویسین. هجار مکریانی آنگو عبدالرحمن شرفکندی بناوی هانبانه بورینه فرهنگ که کرمانجی سورانی فارسی چکریه و چاپاویا یکم ده سال 1991 ده جالیه و شانخانه سورش و هاتیه چاپ کرن و حتی چاپا ششمین زیدتر 20,000 کپیه انوی هات نفروتن. جویس بلاو فرهنگ که کردی فرانسی انگلیزی چاپ کریه. کامران علی بدرخان، جوزفا بارتولینو و کندال نزان فرهنگ که فرانسی کردی. مایکل چایت بناوی فرهنگا بروسکی فرهنگ که انگلیزی و کرمانجی آماده کریه. ماموسته مزن پروفسور قناد کردو دو فرهنگ روسی کردی آماده کرنه. یک به کرمانجی روسی یا دیجی سورانی روسی. یا سورانی روسی به آلیکاریا زرا اوسف آماده کریه. و سیابندوف آ چاچانی جی فرهنگ که ارمنی کردی آماده کریه. گودارن دلال فرهنگا یکم آ ترکی کردی فرهنگا یوسف دیادین پاشا یکوت سال 1894 ده هاتیه چاپ کرن. فرهنگ ده اصل خود کردی عربیه. محمد امین بوز اصلان او کریه کردی و ترکی و سال 1978 ده استانبول چاپ کریه. پشتی چند سالان همان فرهنگ و جاره بو کردی هاتیه ورگراندن وکی کردی با آمادکاری جان دوست ده سال 2017 ده استانبول با اتیکتا و شانخانه دارای گهشتی بردسته خوندکار و لیکولینران. پشتی آواکرنا کمارا ترکیه بنوت یک ساله دولتا ترکیه آنگو سازیا زمانی یا ترکیه تدکای ده سال 2014 ده
Di dema pêvajoya çareseriyê de cara ewil ferhengeke Kurdî Tirkî bi fermî çap kiriye. Di ferhengê de di beşa Kurdî Tirkî de 13,600 peyv û di beşa Tirkî Kurdî de jî 12,305 bi giştî nêzîkî 26,000 peyvan têde cîgirtiye. Mehmet Emin Bozaslan bi salanek û ferhengeke Kurdî amade dike ku heta niha sê cîld derketine û heta tîpa L û R'yê hatiye çapkirin. Bi derketina cîlda çaremîn re wê ev xebat jî bi dawî bibe û bibe yek ji çavkaniyên sereke yên ferhenga Kurdî. Ferhenga îzolî ya Kurdî Tirkî û Tirkî Kurdî cara pêşî di sala 1987 de bi destê nivîskar û li gorî derfetên xwe 500 heb çapbûne û zû xilas bûye. Di beşa Kurdî Tirkî de 30,000 bêje û 4,000 biwêjên Kurdî û di beşa Tirkî Kurdî de 25,000 bêjeyan cîgirtiye. Çapa li ber destê min çapa 1991 ye û di ferhengê de wekî piraniya ferhengên pêşî beşeke bi qasî 5-6 rûpelan ji bo rêzmana Kurdî hatiye veqetandin. Ferhenga Kurdî Tirkî, Tirkî Kurdî ya Zana Farqînî ji aliyê Weşanxaneya Enstitûya Kurdî ya Stenbolê ve hatiye çapkirin. Di ferhenga mezin de 131,000 û 266 peyvên Kurdî û 35,000 jî berdewamiya wan peyvan cîgirtiye. Ev 35,000 hanê jî dewama serê madeyê ne ku ji lêkerên alîkar, biwêj û her wekî dî pêktên. Ji bilî her du ferhengên mezin ferhengeke navincî jî hatiye çapkirin. Li gel van ferhengan enstitûyê ferhenga biwêjan û gotiyê pêşiyan jî çapkirine. Ferhengeke din a bikêrhatî ji bo rastnivîsînê ferhenga Kurdî û Tirkî ya nû ye. Amadekarê ferhengê malmisanê je û çend zimanzanên dinên wekî Mustafa Aydogan, Emîn Narozî û Ihsan Espar jî beşdarî xebatê bûne. Di ferhengê de 9,000 bêjeyên sereke û 21,000 guhertoyên wan ango varyantên wan hene. Ev ferheng ji bo nivîskar, wergêr, mamoste û rojnamegeran gelekî bikêrhatî ye. Min divê bibêjim ku ji xeynî van ferhengan hema bêje li her weşanxaneyê ferhengek du hatine çapkirin û ji aliyê ferhengnasiyê ve têra xwe alternatîf û çap hene. Salên dawiyê de ji bilî ferhengên zimanî yên pîşeyî û spesîfîk jî çap dibin û hejmara wan her diçe zêde dibe. Ferhengên gotinên pêşiyan û biwêjan, ferhenga navên nebatan, riwekan, ferhenga hiqûqê, çapemeniyê, etîmolojiyê, ferhenga mîtolojiyê, nojdariyê, fenê, ferhenga matematîkê, erdnîgariyê, aboriyê, wergerê, navan û ya zarokan a bûyêne bi Kurdî hatine çapkirin. Demdema berhemên elektronîk û dijîtal e, gelek ferhengên dijîtal û aplîkasyonên ferhengî jî hene. Bo nimûne Wikipedya Kurdî yanî Wiki Ferheng, WK Ferheng, Glospe, Ferheng.org, Ferhenga Akademîk û Tirşiknet. Godarên xweştivî gelek caran ji min tê pirsîn dibêjin em kîjan ferhengê bikirin û bikarbînin. Ez bêjim li gorî armanc û bikaranînê diguhere. Piştî ku ez mebesta wan fêm dikim yekê yan jî hin ferhengên bikêrhatî pêşniyar dikim. Eger ji min were pirsîn ez herî zêde van ferhengan bikartînim. Ferhenga Kurdî Tirkî ya mezin ya Zana Farqînî, ferhenga îzolî û ji bo rastnivîsînê ferhenga Kurdî kurmancî û Tirkî ya nû. Ji bo karobarên Kurdî, rojnamegerî, nivîskarî û wergerê van her sê ferhengan pêşniyar dikim bila teqez di pirtûkxaneya we de hebin. Bi Kurd û kurmancî li ber destê min zêdetirî 10-15 ferhengên cuda hebûn, lê pisaya vê dosyayê ez hîn bûm ku gelek ferhengên bi Kurdî hene û Kurdî bi rastî jî zimanekî ferhengî ye û têra xwe dewlemend e. Tevî ewqas berhemên çapkirî û yên dijîtal hewcedarî bi ferhengên zêdetir jî heye. Ferhenga zanistên civakî, çapemeniyê, sînema û muzîkê û her wekî dî. Ji bo zimanekî dewlemendtir û hevgirtî pêwîstî bi berhemên wisa jî heye. Xwezî di van waran de jî ferheng bên amadekirin. Ev xebatên ber destê me jî bi me didin xuyakirin ku dîroka ferhengên Kurdî diçe heta 250-300 sal berê. Ji îngilîzî bigire heta Fransî, ji Rûsî bigire heta Erebî û Japonî ferhengên Kurdî li gelek zimanan hatine wergerandin. Wekî ku îzolît pêşketina ferhenga xwe de jî dibêje, çêkirina ferhengekê hêsan e lê ne bi mirovekî bi çendîn mirovan ango bi komîsyonekî. Samuel Johnson jî derbarê ferhengnasiyê de dibêje, di zimanên zindî, zimanên jîndar de hiç ferhengek nîne ku birêk û pêk be. Lê biya min dîsa jî têra xwe ferhengên Kurdî yên birêk û pêk hene û ferhenga Kurdî gihiştiye astekê ku sedî not û pênc karê me dibîne.
گودارن عزیز دوی بشیده ام لسر فرهنگین کردی سکنین براستی من دل هبو کو بحثا فرهنگین پیشهی هنکی جی بحثا تایبەتمەندیە وان بکم لی من دید کو گلکی درێژ دبه بلکی او جی جاره کدن از وی جی بیجم جبر کو پراتیکن و فونکسیونلن فرهنگین الکترونیک جی باشن لی تمیا من تفسیه عمل و او کو اگر جبو خباتک جدی و چاپکری به الا هلیان چاپکری بنرن و پشتراس ببن گودارن هجا اون کی جان فرهنگ بکارتینن بیاوه کی جان فرهنگ باشه دوید کی جان وارنده فرهنگ بینه چاپ کرن ام لبندا برسف شیروه رخنه و پیشنیارن ونه هندکارن بریا ایمیلا podcastkurdî@gmail.com یانجی oguzmevlut@gmail.com شماره بنویسن هر وها هندکارن بریا حساب مین مدیا جواکی جی تکلیه مرادینن از مولود اوز یک جی ادیتورین پودکست کردیه ما و من اف باش تداویا مها حزیرانه ده لستانبول آماده کر وکی برنامه بره در هنریا و برنامه جی گوکچه سلیم کر و بوی آوایی ام گشتن داویا و خلکه جی حتی برنامه کدن و بابت کدن خاطره و Podcast Kurdi qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.